tuguhaye ikaze ku Irembo TV. Tushatse kubagezaho amakuru yihutirwa ajyanye n'imyidagaduro. Ubu tuvugana umuhanzi MC Mande mwakoze mu ndirimbo Inyoni Yaridunze yamaze gutangaza ko agarutse mu muziki nyuma yo gushyira indirimbo hanze. Iyo ndirimbo akaba yayise The Guiding Light. Tubibutse ko MC Mande yari yararetse umuziki 2014 ubwo yari yavuze ko aretse umuziki ku mpamvu ze bwite. MC Mande rero agarutse akora indirimbo nshya, avuga ko iyo ndirimbo igize igitekerezo cyo kuyikora nyuma yo kubona itangazamakuru mpuzamahanga biri kuvuga inkuru mbi ku Rwanda mu gihe cy'amatora. We nk'umuntu wari uhari ahitamo gukora indirimbo, kandi iyo ndirimbo akayikora mu buryo bumva, noneho by'umwihariko iyo ndirimbo ikaba ibabwiza ukuri bitandukanye n'ibyo bavuga. Murakoze iyi nkuru musangize n'abandi kugira ngo bamenye ko umuhanzi akaba n'umunyamakuru MC Mande Gashumba yagarutse mu muziki.